After Effects je jedan najpopularnijih programa za pravljenje specijalnih efekata u video postprodukciji. On generiše izlaz najviše kvalitete u željenoj rezoluciji, te je kao takav veoma pogodan za grafičke dizajnere, montažere i sve ljude koji se bave grafičkim video dizajnom. U ovom programu, između ostalog, možete praviti komercijalne i muzičke video spotove, specijalne efekte za film, džinglove, TV špice, banere za internet i mnogo toga. Kroz kurs ćemo proći sve od početka, učit ćemo sve panele koji se koriste, sve alate i najpopularnije tehnike za korištenje ovog videa.